Usa sa mga gihisgutan sa unang pagbasa, gihisgutan ni Propeta Sirach, mao ang pagtulunan nga kung ikaw mo adto sa templo, kinahanglan magdala gyud ka og halad. Mao na ilang giingon. Pasabot og mosimba ka, hug Dios kolekta. Aon sa din na pag-interpret di ay. Basta mo sud kag templo, mo simba kas Ginoo, maghalad gyud ka. Mao na nga sila sa una bisag kinabaratuhan na lang kadto na lang kuyabog sa tukmo. Basta mo sud kag templo, di gyud ka kasud basta wa kay dadong halad. Nya ang ilang gyud nga emphasize kaayo ang kadtong ilang ikapo or ikapulo or 10% na share sa ilang income. Pero gi-emphasize ni Propeta Sirach ang paghalad nga makapahimuot sa Ginoo, una kinahanglan malipayon kang mihalad. Bisan pa kunog magdakag halad pero ang imong kasing-kasing dili malipayon, di sad na dawaton sa Ginoo. Kamuron isimba mo dinhi malipayon mo. Malipayon. Di man makita sa inyong naong, di man gani makita sa inyong tingog, di man gani mabati sa inyong tingog, malipayon mo, malipayon. Oy, muna una ha, ikaduha, muhog mo sa kolekta. Unya dayon, ang ikatulo, niingon diri, ayaw subornohi ang Ginoo, kay masuko gid siya nang imo siyang subornuhan. Kitang mga tao malipay man tag subornuhan ta. Bisan kamo dia, malipay mo pananglitan ron, trabaho ka, nya imong sweldo 700 ang adlaw. Nya kay may man kamo trabaho, aron unahon sa dimog trabaho tong iya, tagaan kaniya 1,000 ang adlaw. O ana, lipay naman ka ana, suborno na. Pero ang Ginoo di kuno malipay subornuhan. Kana bang ayaw hatag sa Ginoo aron tagaan kaniyag pabor. Dili na mo iyang gusto. Hatag kaniya tungod kay nahigugma kaniya nya malipay kang muhatag. Mao na dinhi sa ato daghan naman kay nang hatag dinhi. Karon gani na maligya na puntag mga slots na nasa ini hatag. Ang pasabot sa Ginoo ayaw kog subornohi. Ngano man misaad naman gud siya nga kung unsay atong ihatag ngadto niya, iya gid nang balusan o gatusan ka mga grasya. Gatusan. Muna giklaro na ni Hesus kay kani Old Testament man ni si Sirach, pag abot na ni Hesus, ang meaning di ay anang gitawag og halad nga imo na siyang gibiyaan. Muhalad gani ka, di na ikay tag-iya na. Kinsa na may tag-iya inig halad nimo? Ang imong gihalaran. Muna ayaw na lang mo paghuna-huna og hain na gastuas pare. Inyo masang subay-subayon. Kamura ba inyo dyan yung check up po niya. Tanawa ko nubigi. Ingong to father na stained glass. Check up pa dyan ko nung nabagay stained glass nga gihimo. Di abta to'y usa na to din ka donor nga tagagawas niya ninganhi siya. Usa man siya ni-donate ani kaning ako mning gimasiyar kanini ang kaning granite ba? Kaning niya sentro ba? O katong kaduham ni nato giusab nahug naman nonig mga 1 million ni das labor. Kay primero naguba man to nya atong gibakbak nya kanina sad ikaduha. Dunay usas dako nga donor ani nya ning bisita dinhi kausa isa pa der pa picture ta pa der. Pag abot na mo da paglingkod mo iya jung gihikap po sus. Abot si kadunit si ko ani. Ako sa una pila kay na donate ani niya nga nihikap magini siya ani gyud. Iya jung gihikap la ninduta gyud pa der. Hikap gyud siya una siya nagpa-picture nako. Na ako nahuna nako punig donate dito kay nihikap ra ba kaniya na sa kay ko. Usab sa siya donate dito. Nakaron unsa may gustos Ginoo biyae pasabot kung malipayon kang nihatag ayaw na pagsubay-subay hain tong imong gihatag ngano man tungod kay di gusto ang Ginoo nga magsigi kag kwenta sa imong gihatag. Ang gustos Ginoo andama ang imong kasing-kasing kay duna kay balos. Kay basin niya magsikag kwenta ato imong gihatag, di na hinong ka ka-appreciate sa gihatag sa Ginoo nimo.
Kana bitang ato mga donors dinhi nga hangtod gani sa pag-ingon nga nasakit siya, giisip niya nga kanang gracias Ginoo ang iyang pagkasakit. Naiusaro nato nga donor nga touching kayo ang iyang pag-analyze iyang kinabuhi. Porti ganyang bisiha siyang trabaho didto sa laing nasod. Wa siya higayos pagsimba, wa siya higayon anang pagtanaw-tanaw anang mga misa diha sa online. Karon kay napositive man siya sa COVID. Sakit siya ba? Di gi-quarantine. Wa naman siya lingaw, di nangupin siya sa mga kanang mga YouTube, mga Facebook, ngita siya og mga spiritual nourishment. Niya kay nakakita man siya sa akong kani atong misa ba siging upload. Di sige na siyang sunod, ana. Hangtod kuno karon di na siya hapit ganahan jud kuno matuog og di siya makakita. Wa na inspired na kay siya. Sa sige na kurong simba pa dir. Salamat gid atong akong pagka-positive karon naayo naman ko. Ako sa una may ratag ma-positive kag usab. Ay ano bang lipay kay siya. Naasay na tak-tak sa trabaho. Tak-tak is trabaho, bawa na gid trabaho. Sige na lang silang tan-aw ning misa. Hangtod yun nga na-addict na kuno sila, wa na siya magunahon na nga mga apply trabaho. Ang iya na lang naningkamot siya nga makatigom siya 2,000 para maka-donate sa Hope and Opportunity. Ginagmay-gagmay kuno mga income iyang tipon-tipon. Hangtod yun nga nakaabot yun siya 2,000 40 ganyang lipaya. First time in his life nga nakadonate siya dinhi sa simbahan niya. Karon nabalik na sad siya og sakay sa barko nga iyang gisakyan. Ambot ni nadayon baka to malunod. Nganong kana may atong kwentahon ang mga nindot gani kuan nato ang imong gihatag muna ingos Kristo mobiya gani kag imong mama, imong papa, imong balay, imong uma tungod kanako ug tungod sa ebanghelyo. Tagaan sa kanako og gatusan ka mga balay uma dinhis kalibutan. Unya didto sa langit kinabuhi nga way katapusan. Duhagon nakabuk iyang ihatag. Suklian ta dinhig 100-fold. Unya ngadto pagis langit. Karon moingon ka unya pa din madato ta na pa din. Timan ha kinsa tong mobiya og amahan, balay, uma, tagaan o gatusan ka amahan, kainahan, gatusan ka balay, gatusan ka uma. Purti nimong datua. Pero ang gauna, kinsa tong mobiya. Di inighatag sa niya gatusan ka balay, imo ra gyapon tong biyaan. Nakuha mo? Awa gyud mo kakuha. Biyaan ra gyapon to nimo. Og na kay kwarta nga imong gihalad 2,000 i-times nag 100 mahimo naman ng 200,000 dili na nimo tigumon biyaan magyapon na nimo. Nya tagaan na igbiya nimo 200,000 di i-times sa nag 100 pila naman na limot naman ko pila na 20 million ma 20 million na imo ra man gyapon ng biyaan. Pero sige gyapon hatag ang Ginoo. Unsa may mahitabo? Daghan, gatusan ang makapahimulos ni ana. Gatusan. Muna si Mother Teresa, gibiyaan iyang $2, gi-times 100, iya na sang gibiyaan, gi-times sa 100, iya na sang gibiyaan. Karon ang order nga kanang Missionaries of Charity ning abot nag mga almost 1,000 tingali houses throughout the world nya more than tingali mga 5,000 ka mga religious sisters ang nag-atiman sa more than 100,000 ka mga masakiton o mga orphans. Purti na yung daghanas nakatagamtam tungod kay sige man silag biya. Kita sa dinhi karon ini culmination nato naagod tay ipanghatag sad nga ato laning plano ha mga 1,000 ka 5 kilo rice. Dili lang ni nato ipanghambog pero almost gikan sa pag-lockdown sa COVID hapit kada buwan
naghatag tag mga labing menos 600 ka 5 packs nga rice ngadto sa atong mga kaigsuonang kabos. Nga naman, daghan man kay nang hatag dinhi. Karon anasad manghatag na sa daan ni. Kana kung naay manghatag ug wa say manghatag unsa man say atong biyaan. Di wa gitay biyaan. Muna panghatag mo aron atong biyaan. Unsa pasabot biyaan? Atos ang ipanghalad ngadto sa mga taong wa gani kadawat bisag usa na lang ka kilong bugas. Nya na sa tay kaning panghatagan og mga award nga mga kapilya nga naa sad sila'y gibiyaan sa dangilang kinabuhi nga comfort ang ato sa mga sagala kanatong Flower of May nibiya pod sila sa ilang comfort zone aron mo appeal diri isip sagala. Ang meaning sa Katoliko universal, malukpanon, pasabot ang atong grasya mulukop sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong paghalad, paghinatagay, dili pagkinuralay, dili pag-iyahay, dili ang pagkinihaay tungod ana mga yuta, mga kabtangan. Uwaw kay taana mga Katoliko. Kay ang ato ginuntang mission is to leave everything para sa gospel o sa Ginoo. Nya magkinihaay na nun pulos Katoliko. Manag-ilog anang yuta nga hinatag sa Ginoo pagkauwaw. Kung maghinatagay lang ginunta ta, pagkalipay nato, pagkamalinaw nato, nya sige tagpangandoy kalipay, kalinaw, nya siging inilugay. Awa tay mahimo ana. Kaya nga naman matod pa diri ayaw subornuhi ang Ginoo. Kay kung ang imong grasya nakuha nimo sa dili Dios nung paagi, kasilagan kas Ginoo. Muna ha, muna diri sa atong tubag sa Salmo. Sa titubag na to sa Salmo. Sa matarong. Bantay mo diya. Sa matarong, ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kinsa maning matarong ang nagbuhat sa gisugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo? Biyai ang tanan og ihatag ang tanan ngadto sa imong isigkataw og ang Ginoo maoy mo bubo nimo sa daghang grasya. Ang matarong dili magsigig tigom og bahandi sa kalibutan, magsigihin og paambit og kana mauna ang kaluwasan. Si Kristo miluwas nato pinaagi sa paghatag sa tanan, apil pang iyang dugo nga bisag patay na gani siya gidugsak iyang kilid ning agas pagyud ang sabto ni agas dugo og tubig nga maoy tuburan sa atong 7 ka sakramento. Gihatag gid niya tanan si Maria sad, gihatag gid tanan apil ang iyang anak. Kamo mga igihan kay mo inyong anak, kulataho lang na iyong silingan, mukiham na mo si Maria, gipatay gid siya nga tubangan, iyang gihatag. Og karon si Maria nakabaton og binilyon ka mga anak dinhi sa yuta og didto sa langit. Gipakapinan pagyod Queen of Heaven and Earth. Anong sige na malamog duko diha. Andam na mong manghatag. Sige, dunit. Nindot.